баҳманёр, сарматдеҳ, гавазни чанбаршохи ман. Абрпорае аз теғаи шеданзо канда шуду рӯи сарматдеҳ афтод. Шамолаке тафси ҳаворо паст кард. Шакарнаме домани деҳро тар. Боз дар фарози хорбуна гавазни чанбаршох пайдо шуд. ҳамон гавазне ки рӯзи чанд пайдо мешавад, ба дунги жаврак мебарояд ва ба деҳ менигарад. чунон менигарад ки гӯё фарзандашро, ҷигарбандашро дар деҳ банд карда бошанд. гавазни чанбаршох аз толаи барзу мефурояд. дар дарози хорбуна рӯи дунги жаврак чун обидаи қарор мегирад ва ба деҳ менигарад. хеле менигарад ва боз ҳамон тавре ки омада буд бармегардад ва толаи барзуро хам мехӯраду анкабути ҳасрат рӯи дилам тор метанад, тори андӯҳ метанад, маҳин метанад, зарин метанад, дилам дард мекунад, вуҷудам месӯзаду ба нолиш меояд. чунон ба нолиш меояд ки мехоҳам бихезаму аз паси он ҷонвари зебову хушсурату озод сар ба кӯҳу ҳомун занам. аммо наметавонам, зеро маро ба ин бистари нарм бересмон бастанд. зеро маро дар ин бистари чун обҳои зимистон сард ғарқ карданд. аз ин рӯ анкабути ҳасрат рӯи дилам тор метанад, тори андӯҳ метанад, маҳин метанад, зарин метанад, дилам дард мекунад, вуҷудам месӯзаду ба нолиш меояд. тирезаи хонаи ман ба сӯи фарози хорбуна ва толаи барзу боз аст. ман аз теғаи шеданзо як канда шуда рӯи деҳ афтодани абрҳои хуб мушоҳида мекунам. ман рехтани боронро пешакӣ пай мебарам. ман хониши капкони фарози ялморо нағз мешунавам. фарози ялмо хело дур аст, мегуфт момоям. хониши капкони он ҷо то ба деҳ намерасад. ту шояд хониши капкони хорбунаро шунавӣ. ман ҷавоб намедиҳам. ман хуб медонам ки аз кадом маҳал ба гӯшам чӣ садое мерасад. тирезаи хонаи ман ҳамеша боз аст. модарам танҳо шаб онро мепӯшад ва ба хоҳиши ман пардаҳо ва бадвонаро кушода мемонад. охир дилгир мешавам, модар. охир нафастанг мешавам, модар. модар маро намешунавад. модар аз ҳамон шаб ки момоям ба ногоҳ мурд, дигар маро намешунавад. касе маро намешунавад магар ки бобуна. ман танҳо метавонам бо бобуна аз таҳти дил, чунон ки бо худ суҳбат мекунам, гуфтугӯ намоям. бобуна ба умқи чашмони ман менигарад. ба чашмони фариштаат садқа бачаякам. бобуна ба ҷунбиши лабҳои ман менигарад. гап зан бачаякам. ман аз тирезаи хонаам ба табиат менигарам ва аз рӯи боми анбор ки рӯзҳои офтобӣ маро ба он ҷо мебарорад, ба олам. табиат барои ман кӯҳҳои шанобурзу шеданзо ва олам барои ман сарматдеҳ аст. зеро ман дигар кӯҳеву деҳеро надидам ва дида ҳам наметавонам, зеро пойҳоям шаланд, мардум. момоям мегуфт ки ман аз зода шудан то кунун ҳамеша бемори бистарӣ будааму бо ҳамин роҳгардиро наомӯхтаам. аммо профессори айнакӣ мӯътақид аст ки тарси азиме аз роҳгардӣ дар дили ман хона кардаасту маро ба по шудан намегузорад. тӯба, гуфта буд момоям баъди рафтани профессор. тарси хонасоз ҳам будасте. ман ба фарози хорбуна ба дунги жаврак менигарам. фарози хорбуна бегавазни чанбаршох ба ҳама фарозҳои олам монанд аст. фарози хорбуна бегавазни чанбаршох як кӯҳтали оддист ки чанд дунгу бутта дорад. вақте ки дар фарози хорбуна рӯи дунги жаврак гавазни чанбаршох пайдо мегардад, ҳама чиз тағйир меёбад. ҳама чиз ҷон мегирад. ба тану рӯҳ суруре, мавҷи ҷонбахше паҳн мешавад. чунон ки дар фасли зимистон ба ҳаммоми гарм дароӣ, чунон ки дар фасли баҳор рӯи сабзаҳои нарм ғел занӣ. аммо имрӯз дигар гавазни чанбаршох ба пайдо намеояд. аммо имрӯз дигар фарози хорбуна яктои олам намегардад. гавазни чанбаршох рӯзи як бор зуҳур мекунад.
аз фарози хорбона, аз рӯи дунги жаврак ҷониби деҳ менигарад. чунон менигарад ки гӯё фарзандашро, ҷигарбандашро дар деҳ банд карда бошанд. ман ба теғи шеданзо менигарам. имрӯз дигар абрпорае канда намешавад. имрӯз дигар шакарнаме домани деҳро тар намекунад. имрӯз маро рӯи бом намебароранд. зеро модарам аз носиҳатии ман дар ҳарос аст. зеро модарам аз шамол хӯрдани ман метарсад. ба назари модарам ман гули хушкидаро мемонам, ки каме шамоли сахт метавонад гард созад. ман аз тирезаи хонаам чӣ тавр аз теғаи кӯҳи шеданзо ба зер мавҷ зада фуромадани торикиро тамошо мекунам ва аз ин завқ мебарам. торикӣ зина ба зер меояд. нахуст теғаи шер тира мегардад, сипас гардани он ки рез ном дорад, баъд зови фалахмону фарози ялмо, толаи барзуву фарози хорбона. ҳамин тавр торикӣ зина хамбида то ба тирезаи хонаи хоби ман мерасад ва дохили хона мешавад. ман шабро чун рӯз дар бистари худ, маҳбаси худ, тобути худ пазира мекунам. торикӣ аз зер ба боло медамад, мегуфт момоям, зеро шафақ то дер қуллаҳои кӯҳро равшан нигаҳ медорад. ту чаро ин тур мебинӣ? намефаҳмам. ман пеши худ бисёр фикр мекунам, ки чаро мушоҳидаҳои ман хилофи диди дигарон мебарояд. ҷавоб намеёбам. бо расидани торикӣ модарам тирезаҳои хонаро мепӯшад. танҳо бодравзан ва пардаро кушода мемонад. охир дилгир мешавам. модар. охир нафастанг мешавам. модар. модарам садои маро намешунавад. модарам чун фариштаҳои осмон сабук ва бесадо мегардад. модарам бистари маро, тобути маро ба тартиб меорад ва сӯи дар равон мешавад. шаб ба хайр, модар. модарам чароғро хомӯш мекунад. модарам дарро оҳиста ва бесадо мекушояд. модарам дарро оҳиста ва бесадо аз паси худ мепӯшад. ман ба хайрбоши худ ҷавобе намешунавам. ман танҳо садои хомӯшӣ ва торикиро мешунавам, ки дар фазои фишурдаи хона давутоз мекунад. ман шояд ҳарфе назадаам боз. ман шояд гапзаниро фаромӯш кардам. ман чизе пеши худ гуфтан ва шунидан мехоҳам. ман гавазни чандбаршох мегӯям. ман овози худро намешунавам. ман гунгам, мардум. ситорагони бешуморе рӯи осмони деҳ милтирос мезананд. рӯи теғаи шеданзо, рӯи зови фалахмон, рӯи фарози ялмову хорбуна. хулоса дар ҳама ҷо милтирос мезананд. чун кирмакҳои шабтоб ғайб мезананд, боз пайдо мешаванд. чун кирмакҳои шабтоб беқароранд ситорагон. абрҳо ҳаракат мекунанд ва ба мо чунин менамояд ки ситорагон, гуфта буд модарам, аммо чаро онҳо ба назари ту сӯхтаву зинда мешаванд? намефаҳмам. ман ситорагонро ба мисли беҳтар аст дар бораи гавазни чандбаршохи худ ба касе ҳарф намезанам. бигзор ин сирри ниҳоне барои худам бошад. ман ситорагонро дӯст медорам, модар. зеро ба онҳо ҳасад мебарам. ман ситорагонро ҳар шаб мешуморам. ҳисобро гум мекунам, боз мешуморам. то он даме ки хобам мебараду баъзан ман сӯи тиреза даст дароз мекунам. мехоҳам ситорае ки ба чанд гораму болои сарам овезам. бигзор милтирос занад. бигзор нигаҳбони бистари ман, маҳбаси ман, тобути ман бошад. чунон ки як кирми шабтоб нигаҳбон буд шабе. кирмаки шабтоб шабона ба ногоҳ дар тахтонаи тиреза милтирос зад. майдаҳак, пашминак. ман вайро рӯзона надида будам. вақте дидам ки чун ахтари танҳое, чун ситораи бекасе дар фарози тахтона оташак гашт. ман кирмакро ба даст гирифтам, хомӯш шуду баъди лаҳзаи боз фурӯзон. чун оташпораи хурде фурӯзон шуд ва ман масъалеро ба ёд овардам, ки аз момоям шунида будам. бужинагон кирми шабтобро ахгари оташ пиндошта рӯяш ҳезум чиданд. пуф карданд, нафасгардон шуданду оташ ҳосил накарданд. момоям ин масъалро ба ман ҳикоят карду баъд пушаймон шуд. зеро ман худро чунон шабтоб дидам, ки нур медиҳаду гармӣ намедиҳад. аз ҳамон шаб то кунун мехоҳам ситорае ки чун кирми шабтоб ба ногаҳ худ ба сари худ рӯи тахтонаи тирезаи хонаам пайдо шаваду
ман онро гирифта рӯи бистарам болои сарам овезам. Бигузор милтирос занад, бигузор нигаҳбони бистари ман, маҳбаси ман, тобути ман бошад. зеро то ситорагон дасти ман намерасад, онҳо дуранд, дур. агар кати ман рӯи теғаи шеданзо мебуд, он гоҳ метавонистам то ҳамон ситораи сурхро ба чанг орам. Ситораи сурх аз теғаи шеданзо ҳамагӣ чанд ваҷаб дур асту бас. онро осон метавон ба даст овард. барои чӣ касе онро намегирад? чаро сармаддеҳиён ба вуҷуди чунин як чизи зебо ва аҷоиб бепарвоянд? ё шояд ба теғаи кӯҳ баромадан душвор бошад? ин чиз ки ба назарам менамояд, наход гавазни ман бошад. рӯи пайраҳаи оҳувони осмон гавазни чандбаршох мегардад. аз байни ғубори ситорагон, аз байни тарокумҳои бешумор, пайкари гавазни чандбаршох хеле хуб намудор аст. ман хато накардам. гавазни ман махлуқи осмонист. сокини осмондара асту рӯзе як бор бо пайраҳаи оҳувон ба теғаи шеданзо мефурояд. зовро гузашта дар фарози хорбуна пайдо мешавад ва ба деҳ менигарад. чунон менигарад ки гӯё фарзандашро, ҷигарбандашро дар деҳ банд карда бошанд. ҳоло гавазни чандбаршох аз тарокуме ба тарокуме мегузарад. чизе меҷӯяд, чизе мехоҳад. инак вай аз осмондара мебарояд. ба пайроҳаи оҳувон ҷониби теғаи шеданзо меояд. ва ман пай мебарам ки вай чӣ меҷӯяд. вай ситораи дурахшонтарини осмонро меҷӯяд. гавазни чандбаршох ситораи сурхи қуллаи кӯҳро рӯи шохи чандбаринаш мегирад. бо пайроҳаи толаи барзу ба фарози хорбуна мефурояд ва аз фароз рост ҷониби тирезаи хонаи ман меояду зону зада шохҳояшро хам мекунад. хона аз партави ситораи сурх чун рӯз равшан мешавад. чунон равшан мешавад ки чашмро хира мекунад ва ман ба зур чашм мекушоям. ман аз ҳайрат каме ба худ меоям. худро дар бистари худ, маҳбаси худ, тобути худ хобида мебинам. хона аз нурҳои офтоб, аз теғаи шеданзо рӯ намуда пур шудааст. ман хобамро ба ёд меорам ва ба пешвози модар табассум мекунам. модар дарро оҳиста ва бесадо мекушояд. модар чун фариштаи осмон сабук ва беовоз роҳ мегардад ва чун ҳама рӯз ба дастшӯй ва дастмоли монанди қуллаҳои шанобурс сафед сари бистари ман, маҳбаси ман, тобути ман ҳозир мешавад. хестӣ? вай ҳамеша ҳамин як суолро медиҳад ва барои он ҷавобе намехоҳад. зеро гумон дорад ки ман гапзаниро чун роҳгардӣ фаромӯш кардам. аммо ман худро чунон вонамуд месозам ки гӯё чизеро пай намебарам. чун ҳамеша мегӯям субҳ ба хайр модар. модар ба ҷунбиши лабҳои ман менигарад, чизеро тахмин мекунад ва табассум. агар борон наборад, мо туро рӯи бом мебарорем. албатта мебарорем. чаро ман бо ту чун бо бобуна суҳбат карда наметавонам, модар? агар борон наборад, маро рӯи бом мебароранд. ҳамин тавр гуфт модарам. ман ҳоло ҳис мекунам ки имрӯз борон намеборад. пойҳоям дард намекунанд. аз боми анбор гузари поёни сармаддеҳ хуб намудор аст. гулдарабу қуллаҳои барфпӯши шанобурз низ. дар гулдара чашмае аст ки мегӯянд ният ном дорад. момоям ҳамеша мегуфт ки маро пуштора мегираду ба чашмаи ният мебарад. як каф об менӯшиву дар дил сахт ният мекунӣ ки ба ту шифо бахшад, то ба деҳ нарасида мисли гул шифо меёбӣ. аммо нияти момоям ки чашмаи ният буд, иҷро нашуд. вай моҳи гузашта ба ногоҳ ба қабли модарам сиҳат мурд. ҷои ӯ дар ҳамин хона паҳлӯи кати ман буд. ман шабҳо хӯрок кашии ӯро гӯшкунон орому осуда хоб мерафтам. шабҳо вай ба ман афсона мегуфт. он қадар афсона мегуфту медонист ки танҳо ба хоҳиши ман ягон афсонаро ба такрор ҳикоят мекард. баъд як шаб ман аз хоб бедор шуда пай бурдам ки вай мурдааст. чунон мурда буд ки гӯё чун ҳамеша хобида бошад. танҳо хӯрок намекашид, нафас намегирифт. ман натарсидам. ман гӯё марги ӯро пешакӣ медонистам. худи ӯ низ маро ба ин омода месохт ва рӯзҳои охири умраш зуд шикоят мекард. устухонҳоям орд гашта, гӯшти танам мумиё шудааст. аммо вай ҳамон хунукном аз чӣ сабабе ба бурдани ман рағбат надорад. дари касонеро ангушт мезанад ки интизораш нестанд. момо, чаро ту ӯро интизорӣ мекашӣ?
ман вайро интизорӣ намекашам бачаякам. Ман вайро даъват мекунам. зеро пай мебарам ки соати дамгирӣ расидааст. Бачаякам. нидо мекард вай маро ҳамеша. Бачаякам, бигзор минбаъд туро модарат парасторӣ кунад. бигзор вай қарзи модариашро ба ҷо орад. агар аз хуни ман бошад, вай ин корро бо ҷону дил, бо дилу ҷон адо мекунад. туро ранҷонаду бинад. ҳамон хунукномро савор шуда меоему гесӯҳои дарозашро тор мекунам. момоям ягона шахсе буд, ки ман аз гуфтани андешаҳоям истиҳола намекардам. вай ҳам бо ман суҳбат кардан, ба қавли худаш рӯзро кӯр карданро дӯст медошт. ба чашмони фариштаат садқа, бачаякам. гап зан, бачаякам. гап зан, бачаякам. ҳамин момои аҷибу меҳрубони маро он шаби тираи аввали баҳор, хунукноме ки мегуфт, аз ман рабуда буд. ва ман ба ӯ менигаристаму на тарс, на танҳоӣ, на ҳасрат чизе ҳис намекардам. вақте ки бомдод модарам аз таъхири момоям хавотир шуда ба хона даромаду ӯро мурда ёфт, то хеле ҳарфе ба забон оварда наметавонист. баъд ба худ омада сӯи ман нигарист. маро ором дида аз ҳайрат пурсид: ту чизе пай набурдӣ, комёр? модарам маро ҳамеша ба номам нидо мекарду ин ба ман хуш меомад. вале ҳоло бачаякамгӯиҳои момоям ба хотир омаду чизе роҳи гулӯямро баст. торе дар меҳроби дилам канда шуд. модар интизори ҷавоб буду ба ман менигарист. ман сар ҷунбондаму худро ба даст гирифта гуфтам: не, ман ҳамаашро пай бурдам, модар. аммо модар он вақт маро нашунид. баъди он ҳодиса касе овози маро нашунид. модар бо тарсу ҳарос ба ҷунбиши лабҳои ман менигаристу бемадор байни бистари ману момоям ба зоно афтод. гоҳ ба ман менигаристу гоҳ ба момоям. ва ман пай бурдам, ки вай намедонад ба домани кадоми мо сар монда ҳой бигиряд. маро рӯи бом мебароранд. падарам маро озод рӯи дастонаш бардошта, модарам кати сайёрро зери каш гирифта рӯи бом мебароранд. ин боми анбор асту як гӯшаш ба фароз пайваст. ин гуна бомҳое ки аз ҳисоби доманкӯҳ девор доранд. дар деҳи мо бисёранд ва онҳо барои мо чунин суфаанд. ман ин ҷоро дӯст медорам. пештар ҳанӯз он хунукном ба суроғи момоям наомада, момоям пӯстаки нарме гирифта рӯи бом мебаромад. ва пӯстакро паҳлӯи кати ман партофта чилик мегардонд. гоҳе номаълум ғанабаш мебурду хоболуд ба ман хитоб мекард: ба чашмони фариштаат садқа, бачаякам. гап зан, бачаякам. ман худро нигаҳ дошта натавониста баланд механдидам ва моморо ғанабаш гурехта ба тааҷҷуб ба ман менигарист ва сабаби хандаи маро пай бурда худро сафед мекард. ба чашмони фариштаат садқа, бачаякам. ин ҳама нишонаи пирӣ. вақте ки ман рӯи бом мебароям, аниқтараш вақте ки маро рӯи бом мебароранд, ба дидорбинии ман одамҳои зиёде меоянд. аммаҳоям меоянд, духтарҳояшон меоянд. аз чӣ бошад, ба дидорбинии ман аксар занҳо меоянд ва аз ҳама бештар духтари холаи калониам Бобуна. мо ҳама ба ту ошиқ шудагӣ, бачаякам. ҳамон Бобунае ки вақти гули Бобуна ба қавле дардаш мегирад. аммо момоям мегуфт, ки вақти гули Бобуна ба набераш ваҳйи илоҳӣ меафтад ва ӯ он қадар ба хосият мешавад, ки барояш аз замин гул мехезаду аз само мушк мерезад. Бобуна ба дидорбинии ман меояду бе ҳеҷ ибо аз ҳозирон чашмони маро лап мебӯсад ва бо момоям тақлидкунон мегӯяд: ба чашмони фариштаат садқа, бачаякам. гап зан, бачаякам. ман аз ин рафтори ӯ шарм медорам, сурх мешавам, арақ мекунам ва кампали рӯи поямро ба сар мекашам. ба чашмони фариштаат садқа, бачаякам. мон ман онҳоро ба серӣ бинам. аммо чашмони худи Бобуна он қадар зебоянд, ки ман ҳамеша омадани Бобунаро пазмон мешавам. ӯро дидан баробар, овозашро шунидан баробар дилам ба тапиш меояд. вай маро афсун мекунад. вай маро то бачаякамро роҳгард накунам, шавҳар намекунам. қасам хӯрдааст вай. имрӯз аз чӣ бошад, ба дидорбинии ман касе намеояд. ман ба ин дидорбиниҳо он қадар одат кардаам, ки ҳоло наомадани онҳо дилтанг мекунад маро. ман ҳар замон ба кӯча менигарам. оё касе менамояд? кӯча холист. фарози хорбона холист. ҳама олам холист. бегавазни чанбаршохи ман. аз ин бошад пайдо шудани гавазни чанбаршох дар фарози хорбона
کسی را به حیرت نمی آورد. کسی پروا ندارد. گویا گوزنها در کوهسار ما چون باران و از آسمان می ریخته و چون تاران از زمین می رسته باشند. حال آن که کسی ندیده است گوزن را در این کوهستان. از این رو من سرور در دل حس نمی کنم. من باور دارم که گوزن چنبرشاخ محض به دیدن من از کدامین دره دوره، از کدامین بیشه انبوه می آید. یا شاید این گوزن همان قالی است که سال گذشته پدرم برایم تحفه آورده بود. آن قالی را پهلوی بستر من به دیوار زدند و مامایم دعا کرد. بهر دل بچه‌کم، الهی چون آسمان کبود این قالی کشاده باشد، سرسبز باشد چون برسکان این قالی، چالاک و دونده گردد و خصم را پس سر گذارد چون چنبرشاخهای این قالی. آمین. حاضران همه دست بر او کشیدند. حتی پدرم که کلاویش‌های دینی و دهری مامایم را هضم می‌کرد با یک جدیت دست بر او برد. چنبرشاخ‌ها، گفت مامایم، جانورهای قالی را که گرگ آنها را دنبالگیری می‌کرد. گوزن‌ها، اصلاح کرد مامایم را با بونه. همه گوزن‌ها روی پیش با هراس می‌تاختند، غیر از یک گوزن عظمتی که تاختش را سست کرده بود و به قفا می‌نگریست. گویا از قسمت گوزنان و خاصه برای گوزنی که کمی از رمه قفا مانده بود خوف می‌برد. این سرخیلشان، گفته بود روزی اول بابونه. چشمان گرگ خیلی بزرگ و بدهیبت بودند. چون عینکی همان پروفسوری که مهمانی بابای کوچک بود و پدرم برای عیادت من به خانه من آورد. این پروفسور عینکی به من خوش نآمد. وی در پیش چشم حاضران لباسهای مرا کشید و مرا لوچی مادرزاد کرده، به چپ و راست تاب داده، دست و پایم را قط و راست نموده، به قبل مامایم نغمه‌های کرد که زمین نکفید تا درایم. خیر در پیش نظر مامان، مادر و پدر مرا لوچ نمودنش دردی سهل بود، اما در نزد بابونه همان وقت به آن قالی نگریسته به آن گوزن سرخیل دلم سوخت. و برای گوزن قفا مانده دلم سوخت. چنان سوخت که فیلفور میخ یافته گرگ را در جایش میخکوب کرده ماندنی شدم تا از جایش جنبیده نتواند، تا چنبرشاخهای زیبا به جنگل نافتند. اما مامایم نماند. دیده ایستاده که در نیافته است و نمییابدم. میبینم که در نیافته است، افتد که در یابد. مثلا شب که من آنها را نمیبینم. من شبها گرگ گرسنه را دست کنان میافتم و از گردنش میداشتم. بعد آرام و دلپور در همان حال خواب میرفتم. مامایم پس از چند شب از این رفتار من با خبر شد و به دهشت آمد. همان زمان به پدرم امر کرد که قالین را از خانه کند و به جای دیگر برد. پس از آن حادثه ماما هر یک حرکت مرا مشاهده میکرد. کسی حق نداشت که بی بازدید او چیزی را به خانه آورد یا از خانه برآورد. کجا باشد مامای من حالا؟ من دلتنگ باز جانب کوچه می نگرم. مرد تفنگداری را می بینم که از کوچه های تنگ گذری پایان گذشته جانب کوه می رود. کدامی را خمار شکار گرفته است. از دل می گذرانم. اما چرا اینقدر بی وقت؟ سری و سودای همین طور می گفت مامایم. من باز دخترچه را در گذری پایان می بینم که خود به سری خود هکلینگ بازی می کند. نوارکی سفید خال روی مویش گلپرک بازاری را به خاطر می آورد. دخترک یک می جهد و گلپرک بازاری تای سرش برابر جهیش پرپر می زند. چنان پرپر می زند که گویا حالا از موی سرش کنده شده به هوا می رود. پرواز کردن چقدر خوش باید باشد. من غیر از ستاره ها به پرندگان نیز حسد می برم مادر. زیرا آنها را نمی توان به بستری نرم بست. زیرا آنها را نمی توان به بستری چون آبهای زمستان سرد غرق کرد. پرنده ها برای خود تابوت نمی سازند مادر. روزهای آخر از چی باشد من پیش خود و مادرم خطاب کنان سخن می گویم. چرا کسی به دیدار بینی من نمی آید؟ چرا کسی در ده غیر از آن دخترک خمپستی به نظر نمی نماید؟ مبادا یگان حادثه ناخوش روی داده باشد. مبادا مامای کدام همین طور سیحت مرده باشد. من از جای خود نیمخیز شده گوش می دهم. من آواز گریه را نمی شنوم. من ده را چون همیشه آرام و استوار می بینم. فقط من از ناآمدن بابونه زیقم. هرچند که به اقرار این حتی پیش خود شرم می دارم. هرچند که بابونه از من 10 سال کلان است و امسال مکتب را ختم کرده. بیایید
بهتر است در این باره فکر نکنم، وگرنه دلم گنده می شود و خوریم آمده گریستنم یقین. به هر حال اگر حالا بابونه می آمد من در باره خوابی دیدم گوزن چنبرشاخ هم حکایه می کردم، زیرا من غیر از بابونه به دیگر کس صحبت کرده نمی توانستم. بابونه به عمق چشمان من می نگرد، به چشمان فرشته صدقه بچه‌کم. بابونه به جنبش لبهای من می نگرد، گپ زن بچه‌کم. من به فراز خاربونه می نگرم. من در فراز خاربونه گوزن چنبرشاخ خود را می بینم. دلم از شادی سخت به تپش می آید. چنان به تپش می آید که گویا بابونه را دیده باشم. گوزن چنبرشاخ سوی ده می نگرد و وجودی مرا سرور پخش می کند. این سرور چون موج صبح از قله های شیدنزا شاریده به ده فرو آمده همه را غرق می کند. چنان غرق می کند که نفس گیری آسان شده، روح و تن سبک گشته، کس پرواز کردن یا از ته دل فریاد کشیده رو به کوه و هامون نهادن می خواهد. این دم من خوانش کپکان فراز یلما را می شنوم. این دم من بوی مست کننده گلهای گلدره را می شمم و آب شفای چشمه نیت را می نوشم. این دم من بس خوشبختم. من کسی را دیدن و از تغییرات روحم، از گوزن چنبرشاخم حکایت کردن می خواهم. ده را خالی می بینم، میدانچه خمپستی را خالی می بینم و به یاد می آورم که غیر از بابونه با کسی حرف زدن نمی توانم. آشفته و دل شکسته باز بدون ژورک می نگرم و از ترس شخ می شوم، از ترس گنگ می شوم، از ترس شل می شوم. من مردی تفنگدار گذری پایانی را می بینم که خمخم غوت و بوته ها به گوزن من نزدیک می شود. گوزن چنبرشاخ بیخبر از او سوی ده می نگرد، چنان می نگرد که گویا فرزندش را، جگربندش را در ده بند کرده باشند. وای در این ده چی گم کرده و می جوید؟ وای چی می خواهد؟ من نمی دانم. تنها به من چنین می نماید که ظهور او در فراز خاربونه و وجود من روی این بستری بیگانه همبست است. از این روی من نمی خواهم که اینقدر زود، اینقدر غیرامانه او را پیش چشمان من نابود سازند. من نمی خواهم که وای با رسیدن وقت همان خنک‌نامی را که مامایم پس از ارد شدن استخوان‌هایش، پس از مومیا گشتن گوشت تنش می‌خواست دعوت کند. مرد همانا به گوزن نزدیک می شود. مرد چون دوز، چون راهزن، چون شبرو پس غوت و بوته ها خود را گرفتن نامعلوم به گوزن نزدیک می شود. اینک وای در مسافه ترس قرار می گیرد. اینک وای تفنگ را به شاخی بوته استوار می کند. اینک وای نپرانید داد می زنم من. آوازم در تل و تله ها عکس انداز می شود و تعجب نمی کنم. نپرانید فریاد می زنم من. از جای خسته فراز را با پایهای خود بالا می شوم و تعجب نمی کنم. تنها از آن در حیرتم که صدای تیر را نمی شنوم. تنها از آن در حیرتم که گوزن چنبرشاخ به استقبال من شتافته شکلش را تغییر می دهد. صورت بابونه را می گیرد. بابونه که به پیشواز من می تازد و با تمام آواز فریاد می زند. به چشمانی فرشته صدقه بچه‌کم، قدم زن بچه‌کم.